اینجا بدما هولری تماشاوانی نهجا بولتن نوچان پیش کشتکم جسر نوچان دست بیدکم. سرکرده که انجمن سوریای دموکراتیک یا سر به پیده و دبیجه هبونا چکدار نوان لی نفچه آرام و استوده بده ترکیه. سروکی ترکیه رجب طیب اردوغان راگهان کو اوی وگرک اوله جبو سوریان دابین بکن. لگوندوار درازوری خو نیشاندان و تقین لدجی چکدار سوریای دموکراتیک برفره دبند. لشام همه تقین هاتن انجام دان و اپوزیسیون سوریه بانگا دسته وردانه که بلز جبو ادلبه دکه. دوباره سلاف هفسروکا حسد دبیجه هبونا حسده لدور آرام ده سوده بده ترکیه و تو پیوندین وان به رژیم سوریه رتوننه. هفسروکا حسده دبیجه هبونا حسده لدور آرام ده سوده بده ترکیه و تو پیوندین وان جی به رژیم سوریه رتوننه. الهام احمد هفسروکا چکدارن بناوی هیزن سوریه دموکراتیک حسده درباره آواکرنا دور آرام لکردستان سوریه لدوانه که ده جمال پرا باس نیوز را دهراگهاند امریکا تو شری لوی دور نخوازه. هبونا حسده لدور آرام ده نبا انجام دروست کرنا تو پرس گریکان جی ترکیه را بروفا جیوه که ده سوده بده ترکیه. احمد سربارگر کوش دسپیکا بلابونا چکدارن وان لسر درجهی سنور به ترکیه را و تاوکا ایرو حسده تو پرس گریک جی ترکیه را درست نکرنا و نه ایریشی ترکیه کریا و نجی بکن اگر ترکیه ایریشی وان نکه لی اگر ترکیه ایریشی وان کر ده برسوا ترکیه لگور زاگون ناو دولتی بدن. سرباری کو آواکرنا دورا آرام تانها جه گنگشه و یا گرنگ اوه کو دورا آرام پرسگریکان دروست نکه بلام آشتی و آرامیه به دست و بینه. درباری پیوندین پیده و رژیم سوریه احمد گوت طول دوانو پیوندین وان رژیم سوریه را توننه و داخویانی کو بریان ها هبون لینها او پیوندی هات نبرین تشوه یکی پیوندین وان به هفره نمانه گوجی رژیم سوریه نبره و نجین ها بنیازه پرسگریکن گریدای دورین کردستان سوریه چاره سر بکه تبلیکو پیده هیویا رولکه بهتر جرژیمه ده چاره سر کرنه دد کر. هفدمی لدوانا الهام احمد هفسروکا حسده و بریاویجی صالح مسلم آلدار خلیل هروها برپرسن دنین پککی و پیده هر دم و دمکه بنیزیک بونیج ترکیه و داخوازا دانوستاندنان به اشکره جبری ینجیر ماسایان پیده و چکدارن خواه بدهان چالکوان و سیاست مدارن کرد لکردستان سوریه به تومتا اردوغانی گرتنه و بنچاف کرنه گوتنین خیانت آراستی وان کرنه و تانها دهامان سیاست ده بردوامن. خونیشاندان لدرازوری لدجی چکدارین سوریای دموکراتیک کو چکدارین پیاده بشه سرکنجی جارکادن درد کون. جارکادن خونیشاندان لدجی چکدارین سوریای دموکراتیک حسده کو چکدارین پیاده بشه سرکنجی درکتن. آژانس سانای رژیم اسد بلاف کریه کو خونیشاندان لباجار البویسرا و گندن ابو حردوب زیبان الزمان الحوایج لگندوار درازوری لدجی چکدارین سوریای دموکراتیک درکتن و داخوازا درکتن آوان چکداران جناف چین خواه کرن. هر لگوری و آژانسی کو خونیشاندان پشتی انجامدان کمکوژیه که لباجارو که الشحیل هات انجامدان خونیشانداران آواهیا روشکاریا چاندنیه یا لوی باجاری کنها بارگها چکدارین حسده شوطاندن. لگوری چالکوانان کو خونیشانداران ایریشی ریبندن حسده لنافچه البویسرا سویدان کرن. لنافچه دروی روجاوای کردستانی مینا رقا طبقا من بجو دیرازوری پیده بهزاران جوانین کرد تولی شرین خواه لوان نافچهان کرنه و دانه شهید کرن. لگوری هن آماران کو در دورا 20,000 جوانین کرد لوان نافچهان هاتنه شهید کرن. نهاجی خلکین وان نافچهان بانگا درکتنا چکدارین پیده و حسده جوان نافچهان دکن. سروکی ترکیه رجب طیب اردوغان راگهان کو ولاتی وی کار دکه جبو دابین کرنا وگرک اوله جبو همو سوریان جبو ولاتی وان بریا آزاد کرنا دورین نو لسر سینوری سوریه به ترکیه را. اردوغان هروها نرازی بونا خواه جه پشتوانی امریکا جه پیده باسکی پککی لسوریه را لدورین روش حالات فراته لسوریه دیار کر. اردوغان تکس کر که تو بهانه جه بو پشتوانی کرنا ریخستنین تروری لگور بناف کرنا ویره توننه که بویه که وی جیهان ببه دورک نه آرام جبو جیان ده پیش روژه ده نزیکه.
آرکی بن پیکرین چکدارین پیاداین کود در حق ملت کرد و کردستان سوریه دمها گلانی ده انجام دادن بربالاف دکه. چکدارین العمشات ولاتی بناوی محمد علی گروج گنده قرمطلق لنافچی اشتی رواندن لهمبر گوجمک دلار آزاد کر لگور جدرک جه عفرین گروپا چکداری بناوی العمشات به حنجتا کومروفکی ابو عمشا لجموی کار دکر و پشتره بیکارما لوما گروپا ابو عمشا ولاتی بناوی محمد علی گرو رواندن و به تو اوایی کی تند اشکنجه کر 1500 دلار لهمبر آزاد کرناوی جمال باتاوی ستاندن. بله تماشوانی نهجان ها برز فیصل نعسو اندام کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدک سی میوانی من الاستودیو ارک برز دنباش بخیر هاتی. سلام رجوع تاسرچو. يلك سباس أما دسبيك داخويانية إلهام أحمد دسبيك كن إلهام أحمد داخويانية خدت بيجكو هبونا قصدي وبيدي لنافشة آرام وسودي بجينا تركيا أف قوتنا ويشاتي خندن تشاتي شو فكرن سپاس جویت براستی تشتی ما مستا الهام دی بيجي از دهوری هم ده تشتکی راست گوتی یعنی جبر آوا حتی روجایی روجی بری شورشات سوری جی پشتی شورشات سوری جی دست بکریه آوا سینور نبرا سوریا و نبرا سینور ترکیه ده هاتیه پارستن تعداری و تخرابی نه هاتیه کرن سروی سینور آنه تمامتی جی هاتا پارستن جی حمو آلیان جی او تکسی وقت به ترور وانا دریا وادا درباس نبویه و تعداری لدزگاه و او الولاتی کسی بلت ترکیه نه هاتیه کرن یعنی تشه گوتی راست بیجی باشا الهام دي صد بجد دسبيك داتان هاجي وان تو زيان كيشا زرر نگهاندن تركيا همان دمي دجي دبيجا كو بيدي دجبرين خوابه تومتا پشتواني ولا ينكرنا تركيا ان كو تأييدا تركيا و قرتنا سروكي وان دقرا اف جوازي جداي او تشتغو اردوغان و بارتيا ويد بيجي او حكومتها تركيا تمامتي بيجي وقت خوازن بيجي انه بيدا زیانی که ما زندگی جین ملت ما و سینور ما اجبار وی هوا ام خوازن سینور خود بپارزن جو کسی ترور و گوهود بیجن به هری ام دا او تشته گوش خورد بیجن خوازن حوال بنده خو و پارتیا خو ملت خو راضی بکن انه زیانک مزن وش پیدا به سر سینور ما و سر ملت ما بکرن دخوازه خو اوا که دندروی خود و سیاست خو ناو برا پارتیا خو ملت خو دورا خود باویج بس او ما في مظن أو يعني ما في مظن أو زانجي حتى رجائيرو تشتك وقت بيجين كوثيقة كغتك تشتك إدانتك واد دسي واد هبي سر بهدا إنه تشتن زياني جشتان ديوانا نهات يكرن يعني أو دخوازي وكما قلت دخوازي ملتي خو بارتي خو راضي بك أو دخوازي بدي خو يكرن إنه جبوي جو بكاري تمامتي درباسي اندروی سوریه به قیران سوریه به که اوجی رولا کاوی به تمامتی اندروی سوریه دخورد به پیدات که وقت حجته کیش خوره یعنی خوازه تشتکی بده خویا کرن بس تشتگو عود بیجن امی زانو هر کس زانه پیدات تعداری سر سینوری و سر ملتی ناتیه کرن یعنی باشا ما مستا الهام ده همان داخوياني ده جيد بيجا كو وان بيوندين وان بانجمنان اجتماعية كردي لسوريا رهنا بيجي بيوندين وان قلق جرنجن ما بس طاوي جوان بيوندين شنا او بيوندينا كو بحسيت كي او بيونديه دار وصلنا برا بعد بري ما قالك مسي بيمان بهو دورة جريدان يعني دسبيكا شورش سوري ما خابن يك جوا بيمان اجي بيدا بيكنا يعني او برافيتي كر يك جوا خالق وما بهورا مذكر بو یک جواجی پیکنانی یعنی یا دیجی دانستانه دی گلک چبون کسی روشنبیر و کسی سرک عشیر و آخواستن دیسا دانستانه پیوندی کدنا برا مواد چبه هر یما که انجمان اجتماعی کردی هر گو دریه مفکریه جی کرتوگور دانستانه کی دی ام بهمو دورا بکن یعنی بس اول آلیوات تشتکی تخوازن بتنی بکن ونا خوازن کسن وقت بیجه شریک بن ببریاره کی باره با آوا کرنا کی باره او دو خوازن دبی و مره بریه خسری چکریه و جوارن تبلیغ ببن وقت تابع بنجره بگو رولا کامات ده به ام جید بیجه نا تشتکیه
ام پارتی ما هنا حواله ما هنا جماوری ما هي ام داس استانه بهره بكن خال نو عقدك اجتماعي نو دان استانه كي بهره بكن وام شريك برياراوي سياسي ده برياراوي ريخستي وشواري ده ام بابو دورا بكن اما باشك تاني بيجي ازم وغيني دي او دي تكاسيتنات باوريا مدى او تعداريه الخجيت كيو ودا خوازي ملت باجي بيك ناينه جبر كبارتي جي جبانا نشباني كردي رولا كاوي بتماميتي دواره رخصني ده جي هي ودواره بوليتيك سياسي دهندروي سوريا ده جي ودرواي سوريا جي بتماميتي هي ام دبيجن برا هكا او دبيجن انه ام چكدار انه ما ريفبريك چكريا ام دكارن او دبشكي دكار بكن ام دبشكي دكار بكن بس سيوانك هبي او سيوان عني ما تبقي جناب او سيوان شيا ما في ملتي مايا ندوار رخصني ده از واستشتكي قزانج بكم انه بكبي خدمتها بارتيا مدى او هيزا كده او دزگاكي ام دبيجن ارمان جمعيه مزن دا خوازيه ملتي مايا ما في ملتي مايا جو ام بكار بن جوي قيرانا سوريا جو تشيبويا عبدو عزمان عطيه شوطان خلال 1 سالة جو درباس ويا ام بكاربن دستك منه هوا مخابن حتى نها اوانا كرنا يعني تشتي قد بيجن دواري راقانية بيجن وكي دي لعبدي دواري براكتيكي ده حتى نها ناخوازن تشتكي بكن يعني بري نهاجي بلكي جارات داري بري ماهكي كيمي ماهكي فرنسا دولتها فرنسا خوز دانوستان كتب كير ونشتن بيكرن يعني دیواری ده حتی نه او دواره چه کاری که دولتی جهدک دولی بکرن ام جرا آمدن گو ام به دوره بکن بس او حتی نه اد باوری آمده او بریاره و بلکه حتی نه بتمامتی ضد السواد بیاد. باش برز درباری روشالات جمع فراتی و نافچین کردستانی میشن سیناریوهای هری لوجیکی هری منطقی و اجبوی چه؟ او تشتغل ها دخوازن بتمامتي بلكي امريكا وتركيا وروسيا طيبات دخوازن انه اوجيكي ارامي بدانين يعني اوجي ارامي بدانين الجور تي ناسكرن الجور زانياريه ما انه صار فرابونا 60 كيلومتر فرابونا وحتى بلكي تصد 5 كيلومتر بدرجبونا يعني اوجي ارامي بكرن باوريام دو غافكي غلكي باشبه ام خوازن او به گارانتی که دولتی بکرن جبر حتی نه امریکا دخوازه و تشیانی دخوازه بکرن و فرنسا و آلمان او جبری تشیانی دخوازن او ناکوکین هنا تشتر حتی رجایی رو دولت نگیش ندا گو بهورو بگن پیمانه کی بهوره ترکیه حتی نه او کلمه چت کد و مسئله ده او دخوازه ریوبریاوی بن کنترل ترکا دوین وتركيا ببرا امريكان والمانيا جي ويرولين نادنا تركيا حتى نا دخوازن او برياغو بدانين الويدر الاخستن كرد وعرب وخريستيان وانا حمو شريك من بيدد بافاكرنا دا او ببارستين حتى نا دخوازن جي تركيا جي اللي هم بري راضي بكن انه اب تشتي بافاكرن ندجي تركيا يعني تي زيانا وي ناغي نا بلتي ترك ونا حكومتها تركيب تماما تيجي يعني. واش انجمن اجتماعيه كرديه لسوريا تخوزه او نافشه تشاوب يعني. ام دخوازن تبدا ملتي مكونات دهندروي سوريا تمامتي هبن ام تبدا شريك من بابرا ند دسته بارتيه كي دبي او دسته هيزا كي تنبي وغرانتيك دولتي تدهبي يعني دبن كنترول فرنسا دبي دبن كنترول المانيا دبي دبن كنترول امريكا دبي يعني دولتك كي هيزا كوي تدهبي وبكار بي وقت دبن كنترولا تمامتي جو بيشروجي جو بين جو ناكوكي چنبن ودست بينا كدي سا كشتن وتلال كرمانا دست بيت جالك سباس بريز فيصل نعسو اندامي كوميتا نافنتيا بارتيا ديمقراطية كردستان سوريا مهواني ما بول استوديو ارت زور سباس بو بشتارياتا تماشوان هجاز برداوامية دنوجي خدا بكم انجمنا خوجهي نافچا جندريسي يا عفرينا روج اواي كردستاني دست بكاري درست كرنا رين نافچي كرنا روبلا فرمية انجمنا جندريسي راغانديا كون فيسكها خدمت كوزاريان ياسر به انجمني و رين نافچا جندريسي بشتي چيكرنا بورين جيرزاوية درست دكن لغور همان جدره كو او كار باليكاريا ريخصنا دست بدست بو گشبيدان و هوارچوني بريودچه
انجام تقینا اوتومبیلکا بومبکری لشاما پایتخت سوریه ده هجمارک بریندار کتن جدارین راگهاندنی اشکره کرن کل اوتومبیلکا بومبکری ده نافبرا الطاقه الزهراء و طاقه التضامن لشاما پایتخت سوریه تقیه ده انجام ده 11 ولاتین سیویل بریندار بون و جبون خوشخانه هاتن وگو هستن همان جداره دیار کر کو تانها و کولین درباری و تقین دا بردوامن لی تانها نهاتیه دیار کرن کو او تقین جالی کیوه هاتیه انجام دان. بو سیم جار خالقا چاودێریە یا تورکیە لە دەڤەرا شێرمەغار لە گوندەواری حەمای لە باکوورێ سووریێ ji aliyê rejîma Esed ve tê ermançkirin bê encamdana tu karvedanekê ji aliyê artêşa Tirkiyê li hember wê êrîşa rejîmê. جۆلەگانên di nava gundewariya Hemayê dimînin ragihandin ku îro carekedin çekdarên rejîma Esedê xeleke çavdêriyê ya Tirkiyê li gundewariya Hemayê tobaran kir. Gavê sîyem care xalên Tirkiyê yên çavdêriyê di nava xaka Sûriyê de têne armançkirin. Erlgorî heman jêderan eşkere kirine ku îro danî sibehê hêzên rejîma Esed û Mêlîsên bi ser ve bi zêdetirî 10 topan derdora xala çavdêriyê ya Tirkiyê li devera Şêrimxar li Rojavayê gundewariya Hemayê tobaran kir. Serbarkirin ku ji destpêka operasyona leşkerî ya rejîmê li ser gundewarê Idlibê û Hemayê de ev sîyem care ev xala çavdêriyê li devera Şêrimxar ji aliyê rejîmê ve tê armançkirin. Eroha heman çalakvanan dane diyar kirin. Ku dencama wê tobaran kirinê de dîwarê ku li derdora wê xalî hatiye avakirin hatiye rûxandin bê ku artêşa Tirkiye bersiva êrîşa rejîma Esed bide yan jî tu karvedanekê encam bide li hember êrîşa rejîma Esed û Mêlîsên bi ser ve. Beriyan ha du carên din di heyama yek hefteyê de xala Tirkiye li devera Şêrimxar li gundewarê Hemayê hate armançkirin ku Wezareta Berevaniya Tirkiye دوێ demê de ragihandibû ku derdora xala wê ya dihan li gundewarê Hemayê rastî tobaranê hate û du leşkerên wê birîndar bûn. Di sêzdehê Cotmeha 2017 de hêzên Tirkî derbasî navxaka Sûriyê bû û dest bi avakirina xalên xwe yên çavdêriyê kirin. Ku yekem xala çavdêriyê ya Tirkiya ku hate avakirin li devera Kifirlosîn bû li gundewarê Idlibê. Ji wê demê wewtanha artêşa Tirkiye karwanên xwe yên leşkerî derbasî Sûriyê dike û lê nava xalên çavdêriyê bicih dibin. Ya herî dawî jî beriya çend rojan. Artêşa Tirkiye karwaneke leşkerî ku ji alavên leşkerî û leşkeran pêk dihat derbasî nava xaka Sûriyê bû li gundewarê Idlib û Hemayê li bakurê Sûriyê bicih bû di demekê de ku ev e devere rastî êrişên Espanî ji alî balafirên Rûsî û yên rejîma Esed ve tên. êrîşek li gundewarê Hemayê li Sûriyê hate encamdan di encamê de hejmarek kes bûne qurbanî. Li gorê jêderên xwecehî ku êrîşek bi mûşekan sibaha îro li bajarê Sqêlbê yê gundewarê bakurê Hemayê hate encamdan di encamê de 4 jin û zarok jiyana xwe ji dest dan. Li gorê jêderine bi ser rejîma Esed ve ku di encama wê êrîşê de 3 zarok hatine kuştin û jêderine din jî behsa kuştina 6 zarokan dikin. Ev çend rojin li gundewarê Hema û Idlibê asta şer û milmilaniyê gur bûye tevî ku ew navçe weka navçeyên kêmkirina asta şer ku welatên gerentor dê çarçoveya civînên astana de li ser wê yekê li hev kirine. امریکا و نه دولتên din daxwaz ji encumena ewlehî kirin ku Rûsye û rejîma Sûriyê şer li ser xelkê sivîl li Idlibê rawestîne. Duh roja înê 10 dewletan daxwaz ji encumena ewlehiyê kirin ku Rûsyê êrişê xwe li ser Idlibê rawestîne. Balyozê Belçîka li netewên yekgirtî bi nûneretiya her 10 welatan kuştina sivîlan li bakurê Rojavayê Sûriyê şermezar kir û dilgiraniya xwe ji bo rewşa sivîlan û armançkirina jiyana xelkê sivîl daxuya kirin. û got zêdetirî 150,000 kes ji ber wê tobaranê direvin û jêrzemîna aborî ya Idlibê têşkandin bi xestexane û dibistanên bajêr ve. Balyozên her 10 dewletan daxwaza agirbestê kirin. Nûnerên dewletên daxwaza agirbesta Rûsyê li ser Idlibê kirî ji bilî Belçîka, nûnerên Amerîka, Brîtanya, Fransa, Almanya, Kuwêt, Komera Domînîkan, Bîro, Ghînya û Polanda bûn. Her wiha nûnerê Belçîkî serbar kir û got em nûnerên her 10 welatan em daxwazê ji hemî aliyan dikin
کو پابندی ریکفتنا 17 ایلونا 2017 ببن کو دولتین گارانتور ج جوینا آسیتانا را ترکیه روسیا ایران گهشت بون ریکفتنی کو نافچا کمکرنا آستاشر لادلب لگوری ریکفتنا ایارا 2007 هر لگوری وی ریکفتنی ادلب و گندواری وی دکه و جیر نافچا کمکرنا آستاشر دگل پارچه این دیاری کری جپارزگهن حلب حمایو لازقیه اوه چند روزه نافچه حکم کرنا شر لباکور سوریه راستی توپباران و ایریشین رژیم سوریه و حوالبند وین تی و ده انجام ده کشتی و بسادان بریندار جه خلک سویل کتنه دوی نافچه ده زیدتری 4 میلیون سویل دجین ده ناف ده جی به 100,000 پنابرین و جه نافچه رژیم بازدای هنه ده ماه ایلونا 2018 ده ترکیه و روسیه و ایران رکفتنا سوچی امضا کرد که لگور وی رکفتنه چسباندنا آگربسته لادلبه بو و لگور وی رکفتنه اپسیونا چکدار چگن خواه ین گرانج نافچه کشاند بون اسعاف يا شباب اسعاف يا شباب هفيمانيا اجتماعية اوبوزيسيون سوريا اللي قال النونرين چند ولاتك جيفيان داوين پیش هاتين روشا ادلبي و گندواري ويگن شكرن وزير دروي أمريكا وسردانا روسيا بك دنافا جرا خدا وروشا سوريا جي جنگشة بك وزارة دروي أمريكا راغان كوم مايك بومبيو وجي دوازدة چارده ويمه سردانا روسيا بك ويلگل سروك روسيا فلاديمير بوتين وهفشاني خواه روسي سيرجي لافروف جبو گنگشة کرنا مجارة سوريا بجوا روسيا يك جوالاتين پشتوان جي ريجيما أسد ريا هروها يك جوالاتين گرنتور دي چارچوويا جوينين آستانا ديه أمريكا برياردا كو قلناغا مشكن باتريوت لجندافا عربي بهتر بكا أو جي داكو روبروبوية إيراني ببا وزارة بروانيا أمريكا راغان كو بشتي كو زانياري جهشتن أمريكا كو إيران ويل سوريا وعراق إيريشي هيزن أمريكي بكا باتريك شانهان وزير بروانيا أمريكا بوكالة برياردايا كو سيستم مشكن باتريوت لجندافا عربي بهتر بكن جيم مالوي فرماندر گشتيا پنجی یا هزین دریایی ین امریکا گوت کو اگر پیوستی هبه او گشتیا USS لینکولن یا جنگیش بو گنداو عربی بشینه. سروکا شاندا یکیتیا اروپایی للبنانی راگهاند بو کو روش ددمان هاده جبو وگرا پنابرین سوریه گنجاوه. کاشانده یکیتی اروپا لبنان راگهاند کو روش دمان نهادش بو وگرا پنابرین سوریه نگنجاوه. سرو کاشانده یکیتی اروپا لبنان کریستینا لاسند دخویانیه که در راگهاند کو پرانی پنابرین سوریه ین لبنانی دمینن دخوازن وگرنولات خواه اگر روش و آرام با. و گوت انها روشش بو وگره نگنجاوه. لاسن هروها راگهاند کو لگوری را پرسینه که 83% پنابرین سوریه دخوازن وگرن ولات خوا دما هست وگره آرام بکن و گوت کونه توینیا گرتی و هادبینا کو هین روش لسر عردین نگون جاوش بو وگره آخفتنین برپرسه کتیا اروپای دروجنامه النهاریا لبنانی دا ده روژا شمی هاتنا بلاف کرن کو تیده دبیجا هین گلک بابت لسوریه نزلالن و او یک دهیلا کو وگره سوریان نا آرام با و تکزی لسرویه که کر کو یکیتیا اروپای دبینا کو چاره سریا داویش بو وی کریزه دوگره سوریان بو ولات خودیا. لگوری آمار نتوینیا گرتی کل ولات لبنان در دورا ملیونک پنابرین سوریه هیا. و دناف برا دمودمه ده کشا و آلوزی آراسته وانتین. او لکاریا لبنانی جیرا گهاندو بو کو ملیونک و 300,000 پنابرین سوریه للبنان دمینن. و تنه 50,000 جوان پنابران و گریانا ولات خوا. روزنامه ریباز به هجمار خوا یا 12 کوج آلیری خسنا روز یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و تی برهف کرن مجارین لشکری سیاسی روشنبیری ین گرنگ و ین جور بجور بربلاو دکه. روزنامه ریباز کوج آلیری خسنا روز یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و تی برهف کرن مجارین لشکری سیاسی روشنبیری ین گرنگ و جور بجور لخوا دگره. به هجمار خوا یا 12
هاتیە دەروگ هێشتە بەردەستێ خوێنەران. دروپەلا یەکەم دا گۆتارە دەستپێکێ بناوێ دەڕەوێن سیاسی یان سیاسەتە دەڕەوان بە پێنووسان ویسکارێ کوردی ڕۆژاوای کوردستانê ئەکرەم مەلا جێخۆ دەگرە. سەرباری گۆتارەکان ویسکارێ کورد شاهین ئەحمەد دبن سەرناوێ گەلۆ داعش هاتە ژنابرن ئانگۆ ڕەنگێکی دن خۆکەر و نەما دیار دبە هاتیە بەڵافکردن. دروپەلا دواندا گۆتارەکان ویسکار ڕەشاد فارس دبن ناونیشانە کوردستان و هەفکێشە زەحمەت سەرباری راپۆرتەکێ دەربارەی بنپێکردن هێزن رووسی و رێژیمە ئەسەد تۆپبارانکردنا هەژمارە گوند و دەڤەرێن حەمە و ئیدلیبێ لە دەڤەرە پێچەک لە سووریە هاتنە بەڵافکردن. کریزە سووریە و خاڵە نەڤەگەرێ بە پێنووسان ویسکار عەبدوڵەتیف موسە و تۆپە بەرفەیە سووریێ بە کورڤەتچە بە پێنووسان ویسکارە کورد فەدوو حسێن دو گۆتارن جێخۆ دروپەلا سسیاندا دەگرن. دروپەلا چاراندا گۆتارەکان ویسکار زێرەڤان عەبدەڵڵا بناوێ گەشتێک بەرەڤ وڵاتڤە و هەلبەستەکە نەتەوی بە پێنووسان ویسکار بەشیرە دەرویش دبن سەرناوێ دووری من هەرە نەبتەنێ ئەزێ بژیم یان لا تەعبەث مەعی سەرباری زانیاریەکێ دەربارەی 5 چەکێن سڤک دشەرێ پێشکەتیدا جێخۆ دەگرن. ڕووپەلا پێنجانج ڕۆژنامەیە رێباز ji zimanê Kurdî û helbestê re hatiye dabeşkirin. Têde helbestekên vîskar Ehmed Tahir bi navê Kurdno, herwiha helbesteke din yan vîskar Mizgîn Xelîl bi navê Ken hatine belavkirin. Rûpela şeşan de du babetên girêdayî civaka Kurdî û ciwanan di rewşa derbiderî û penaberiyê de. Yekem bi pênûsan vîskar Suad Umar dibin sernavê rola jinê di civakê de û ya di duan jî parastina ciwanan li derbideriyê bi pênûsan vîskar Xelîl Osman Hesen cêxwe digirin. Di rûpela heftan de babeteke girêdayî stêrka topa pê yê Portugalî Cristiano Ronaldo babeteke dinya bizîşkî bi navê Zuhurên Zirav bi pênûsa bizîşk Fadil İsmaîl Reşîd ku behsa nexweşiyê û çareseriyên wê dike cêxwe digirin. Rûpela heştan ji rojnameya Rêbaz ku rûyê duwem ji rojnameyê ji şehîd û birîndar û jînenîgariya leşkerê roj re hatiye dabeşkirin. Di hejmara 12 de ya wê rûpelê behsa kar, kesayet û xebata pêşmergeyê şehîd Nîçîrvan Ata Slêman, pêşmergeyê birîndar Hesên Hacî Berzo dike û gotineka şehîdê pêşmerge Nîçîrvan beriya ku şehîd bibe ku digot em ê Kurdistanê bikin gorn ji hemî sitemkar û necetparestan re li jora wê rûpelê cêxwe digire. Rojnameya Rêbaz aliyê rêxistina roj ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve tê berhevkirin. Mehaneya mijarên leşkerî siyasî rewşenbîriyên giring cor bi cor li xwe digire. Alî Omar Li kampa domîz jî ya Kurdistana Rojavayê Kurdistanê welatiyên Rojavayê Kurdistanê xoleka tupapê li serpirêştiya Sentera Serdem tê encamdan. Di xulê de 5 tîm bi ermanca komkirina ciwanan û belavkirina reweşt û hezkirinê navbera ciwanan de bejdar dibin. اف بطولة جبو هيفا رمضان متشكري بينجي فريق مشارك طبعا غايتها مجبه بطولة انه ام بوخر طابقين نهفدو ام اخلاق تربية محبات صداقات نهفدو ده شبه طبعا اف بطولة برعايتها مركزها سردم هاريكار وباليكاريا ادارة كامبا دوميزية برها هم بيبين جو هم بطولة تقريبا روجيسي مبارنة ده سرماها رمضان كامل يعني تقريبا هم بيبين جو ان شاء الله اف جمهوري مجي يعني وقت بيخو دمك خوش بمربقة دينه اف بطولامه هم دست خوشن کو مرکزا سردم في بطولة شد که برای 5 فريق مشاركن يعني هر فريق كيشيدي خورترها ایرو سالوگرا 45 یا شهید بونا کچا کرد یا بناوی لیلا قاسم کو د 12 گلانا سال 1974 ده سر دست رژیم بعث عراقی هات بو شهید کرن. جیانو خباتا شهید لیلا قاسم دوی راپورتی ده.
جوان و خوندکار، روشنبیر و خباتکار، تکوشر و شورشگر، پکروانا قدربهای کرد لیلا قاسم. ده 12 گلانا سال 1974 به دست رژیم بحث فاشست جبر خباتا وی هاته شهید کرن. پکروان لیلا قاسم ملکشاهی فیلی ده 27 برچلیا سال 1952 لگوند مصفا یه سر به باجر خانقین یه حریم کردستان جدایک بویه او خواندن خواه یا سرطایی و ناوندی لوی دره بردوام کریه. دلها و قاسم باوی وکو کارکر لباجر خانقین ده کار دکر. پشتی خانشین بری خدا بغدای اولوی دره لیلا قاسم خواندن خواه ده کلیجا ویجایی ده بش زانستا جواکی خواند. هر وها د کار روزنامه‌وانی د جی کار دکر. پکروانا کرد دسپیکا جیانا خود د پارتیا دموکراتا کردستان پدک خباتا خوا کر او بگلک چالاکیان رادبو. د سال هفتیه ده به چالاکیان خوین سیاسی لدجی حکومت بحث فاشست رابو و راستی گلک آستانگی و ریگریان دهات. جبر خبات و چالاکیان و د 26 نیسان سال 1974 ده جواد هماوندی و هجمارک جه ریحوال ویره وکو ناریمان فؤاد مستی، آزاد سلیمان میران، حمرش، حسن محمد رشید هاتن بنچاف کرن. د یکم سردانا مالباتا وی جبو لیلا د زندان ده جمالباتا خواست که د سردانا بیده جویره جوبر و کنجین نو بینن. د دما مالبات او تشتین خواستن جیرا آنین به جوبر هن بسک جپور خواه بری و دیاری دا خوشکا خواه دا که ببه بیر آنین لسر تکشینا وی او روبروبونا وی جمرن و ستمکاری و زورداریه ره. درباره کنجین نو لیلا جخوشکا خواه گوت که پشتی چند روزان او دی ببه بوکا کردستانه لو ما دوی او بشیوه هری رندو جوان هم بیزا آخا خواه بکه. ددما زندان ده راستی گلک ستم و اشکنجیه هات و هر دم دروی دجمنان ده دگوت و دقیراند که او وک هر دلسوز و وفادارکی کرده. او کسین که خوینا خواه کرنا قربانی دا که لهمبر ستمکاریا که لهمبر کردان تینا انجامدان راوستن. هر وها وکو کسین که راسی زندان، کشتن، کجبر کرن و سرگون کرنه هاتنه. اشکنجه که پاکروان راستی هاتیه خرابترین اشکنجه بو که چاوه وی درخستن و لاشه وی جلیدان رش کرن و جه شیوا خستن و راستی صفکاتیه هات. ده 12 گلانا سال 1974 پکروان لیلا قاسم راستی دادگاه کرنا نفرمی و نیاسایی هات و به هوانه هات به داربه کرن و شهید بو. دویم روژا شهید بونا وی ترمی وی پاک جبو مالبات هات رادس کرن و به جلو برکن خواهین کردی لباجر نجف لگورستان وادی السلام دور جی وارن خواه به خاکات سپارتن. لسرانسری کردستان هر سال ده 12 گلان ده کرد پاکروان لهنگ و گرناس لیلا قاسم تینن بیرا خواه اورول، باندور و تکوشینا وی به سربلندی و سرفرازی تینا بحث کرن و گرزک هلبست و ستران لسر وی هاتنه گوتن. ده دیروکا کردی ده به صدان جن سرپیهاتین خواه ده دیروکا ده تومار کرنه و هر دم جواک را تکس کرنه کو جن ده هر تشتکی ده نکم تر جمیران و او جی دکارن رولا خواه به هر شیوه کی به بلیزن. وشاندين ليلى مشتين لينا مارين ببجارين أجدار فعالیکاریاتی مارکه بولتن هاتا پیشکش کرن بری ابداوی آنینه دوباره سرنوچه. سرکرده که انجمن سوریای دموکراتیک یا سر به پیده و دویجه هبونا چکدار نوان لی نفچه آرام و استوده بده ترکیه. سروکی ترکیه رجب طیب اردوغان راگهان کو اوی وگره که اوله جبو سوریان دابین بکن. لی گندواره دیرا زوری خو نیشاندان و تقین لی دجی چکدار سوریای دموکراتیک برفره دبند. لشام و همه تقین هاتن انجام دان و اپوزیسیون سوریه بانگا دسته وردانکا بلز جبو ادلبه دکه. سپاس و البولتنی تماشا کر بمین انشاد.